Pauchadimum Uibamar Uibapau Karab de Togzari. Putinda Hosik Lan Gimatam Natre Aikiva, Prime Minister Modi from US Nataram no Okre. Ukraine Antoriba Asikimatang da Russia the India Quadaki can be Baukom, Hosik Lan Gimatam Adu Natre and Russia President Vladimir Putin the Aikiva Prime Minister. Narendra Modi from Adubo, United States Nataram no Okre. February the Lalado Aukibamatung the dialogue Amasung Sandiki Wari Sanada for Putinda. Sangnai na Haikiba Prime Minister Narendra Modi na Lal Adu with the Kandem Taukidre. Sahi Kadaki India Quadiki Software Defense provider Russian housing while Amazon Kolgia Soba Supplier Amawari. Manochomi and Tazaba principal statement of Prime Minister Modi na Fikre and Aina Kale. Matu United States na Yamnamak Taram Oki and Lapakupon Mita, Pawing from Amada US National Security Advisor Zach Sullivan Haike. Forces na tuna kanagumban ng magi yung na pagi territory laubiyaroy ay principal ado lebakpon man in kadavani anam hag na makatagi ay ko na malim na label lebak kudim na masimag taw pami ana Sullivan haike makoy na family pudi madu makoy na tong phone na taw yai madu makoy na private when pamla bus taw yai ato matamas na Moscow na may ikseng ba amasong laning ay lay taw pausil amat hawak ko atiki marway ba amani haibadi ay nakalle madu ay koy punna reason adu da santi putok na nabani Uzbekistan da irai numita press conference amakinakan da Prime Minister Modi na Putin da ngasigi matamasi lan gi matam hamadate amaso hang namasigi matang da phone da nangon da wari sakre democracy diplomacy amasung dialogue na male masibo punsin na thamli bani anam hang na makhata ki togli vamuk na ba asigi matang da Prime Minister Modi gi nungnang pasing adu makhangi hana Putin na paukhom pi ki amasung maji aikon hek jari ba makai loisin na pathuna mak tawgari an makhata ki Defense amasung atay hiram sing da Russia da tanju na laibadagi tam na tholak laba honna ba amasung lusing basing bo jana na balala si hawdagi US development amasung official kana India da lakre PM Cares Fund gi over trustee sing da Ratan Tata yaure PM Cares Fund gi emergency amasung distress situation sing da fazna paukom pin na bagi yana chawm hiyang amalai aina khana ki ba mifam amada Prime Minister Jia Loki Bagaloina Fan Asid Tawai Aksang Yamna Kalak Bagidamak the Miamna Bangna Miam the Man Athar and Maki Office Nagasi Fong Dokre Prime Minister Modina PM Cares Fangi Garang Pang Toke Board of Justice Ki Mifam Ama Jia Loki Mifam Batuda Angang Lising Bari Sohom di Fukamanga Sogot Pa PM Cares for Children's Scheme Yauna Fan Asigi Madangda Madangaloina the Lakut Kipatongan Tongan Ba Tabak Yamarom Putoki and the Prime Minister's Office PM on a Topa Statement Aman Haike Prime Minister na Trustee Singh bu Fanasi ki sarugama warapagi damak taram na okay Mifamadu Fan Trustee Singh Unit of Minister Amit Shah masung Prime Minister Nirmala Sitharaman Fanasi ki naun hapa Trustee Singh Hanagi Supreme Court Justice K.T. Thomas Hanagi Deputy Speaker Karyamunda amasung Tata Sons ki Chairman Emeritus Ratan Tata yauke Panazigi Advisory Board sen natabagi damak makhaki saknai raba Miyoi Singh Hanagi Controller and Auditor General of Indira Rajiv Mehari say Emphasis Foundation ki hanagi chairperson Sudha Modi this for India ki co-founder amasung Indicove amasung Piramal Foundation ki hanagi CEO Anand Sahabusu Trust asina nominate tauke makatarakwa atopa pawda Ebola sandorak badagi South Sudan ki miyam ikumnom singna laina da bakhangan kre Yamtang riba Uganda da Ebola laisa sandorak badagi South Sudanese government border paring the section thorang sing hanggal alagani analog thokre Ministry of Health Under Secretary Victoria Anis Manjuna Uganda amadi Democratic Republic of Congo DRC da leiba community sing da sing ngai oiba case thengna rabade madabai health authority sing da report tawna na papokta pikre Uganda journalist na wangang laduna mazun haike madude border luna bana baram oitana yamthang riba Uganda da Ebola sandorak libasi aikoi na luna lawe aikoi ki miam border faultuna satuk sasin kya tawi Uganda da aikoi ki mioi sing lai amadi Uganda kya su aikoi ki lamda laire Under Secretary Asam yam da Ebola laina asi sa sandagi mioi bada sandok maram da umang dagi faba sa jabalip na basu apel dauke Mazur na makatara duna DRC amasung Uganda anima kalon hariba yang bio amasung demology border areas na national assessment team sing deploy tawragani anda sa pong doke North Kivu Province City gi Boni City da masagi sa hinifuga taruk surabinupi ama Ebola case da positive boram badagi Ebola lakle aina DRC government haukiba August kun gamat hoida lawthoke mazur gi matungina Ebola virus ki laina as imatang dam yam bapak san na wakal tahana na bagi damak magoina UNICEF ka kusam na campaign sa tharagane South Sudan ki acting WHO representative Pavidian
Deju Kron Hai Kimbatuti Health Ministry na Ebola virus kilena asigam management system mangchong na mathok tawba hawan kre. Borderland miyam na satuk sisin jamna tawbuna incident management system activate tawribasi jamna maru oiraba khongthang ne. South Sudan dalena asigi case amata leitrabasu laisat thokliba Lebaga Yamna Nabada Equi Siam Saba Matotai Hanasu Deza Kona Makatake Myanmar military na helicopter gunship Sinaduna school day attack Topagi Wafam Yakidre Myanmar military government helicopter gunship Sinaraga school day attack Sataduna Angang Tariat Hatki Habagi Wafam Yaning Tabafong Dogre Myanmar Girang Kalabalam Urban North Central Regent helicopter gunship Sinaduna school Lamada attack Satagibagi Dogdam Highway Tariat Sikabagi report Malaying Serakta Myanmar military na Wafam Asi Pongdora Kibane Myanmar ruling military council के spokesperson Major General Jaumin Tuna capital the Pangthokpan news conference amada Pangthok kibada how kibairai numita saikang recent ki manung channel ipa cover in township ta akan pamong da khothok na bagi thaudok chathage school da mahiroi sibagi wafam asida military rule ki mayukta kangpusuna attack sa tharakiba da ki thokiba oigane Baragasida witness kingi maikaidagi media go unakiba mada phongtok libadi helicopter anina machine kan amadi asogwa Makal ke kulai sin natun mahiroi sani di forum laiba led yet confidence the laiba police mon nasteri school amada attack satharage school ke administrator gi maike de gi phongto khibada pung amrom chumna attack to bagi thong sing sathage master Myanmar lanmi marfu hen barom na monastery laiba ground du sangchila laga nong bai caption dona attack sathage satharaki ba attack to mahiroi kunthrarom hen asoka panangki aduko aza hum amadi mahiroi kunna faraga pokre Hoki basai ki February tata Myanmar da army da ku sathakra matung da army attack sa tharaki bathokta nomba da khwai ki masing jamna siba asi school ki attack asina hoire Myanmar ki army na salti paisen khra matung tarpada lepa kasida non violence oi bamong da protest obai ki khongjang sanction ki bane Myanmar ki military amdi police na santi oi bamong da protest obai ki khongjang sanction lebam yo sing ki matakta akan bakong thang lokalaki masina maram orga leba ka city amdi khonggang kya da armed resistance ki hiula ke Saigang reason as the paru na kuthok na bagi thodok sing chatatu na lake Myanmar gi military na offensive kaya ma chatatu na lake magoy na beles kana di mai thaki Myanmar army na satharki ba aduna baram warga biwi lak mangarom henalan janake tabahin dal anjandar ba miyo sing lain na bagi da bakem taruk laire Jaumin tun na ngarang journalist sing unaki ba dahari badi Myanmar gi lami sing aduna armed anti government people defense force amade kasin independent army gi ally ethnic rebel group ki members sing laire abai paw phang badage Myanmar ki lanbi sing adu sang silakpa matam da khothok na bagi thaudok adu sathaki bani haire France na international conference bangtok na Pakistan ki economy hingatan pada mateng panggadore Sathi da bi sing isauna amanga ta thogal laba Pakistan ki economy hingatan bagaloina na leba ka siban hona sengpa sakat pada France na sahi asida international conference ama bangtok na mateng panggadore Jion news ki report na hai Pakistan ki PM Shehbaz Sharif amasung France ki president Emmanuel Macron da liba pupun mita UN General Assembly UNGA gi umbudara tare suba session gina ko na una ke bilateral mari fagatan bagi matang do wafung kya phong dok ngara padana tana losing ba ani na climate change ta thokan bacha thira ba isaw matung da Pakistan gi sel thong gi thabak thorom sing sustainable oi pamong da hikaran bada mateng pang na baleba ka si ga bag international support mobilize to bagi wafum khana ke report adu na makhatan hairi madudi mari lena ba international financial partner sing amasong development partner singi mijeng sing sin na bakita magta France na isaw nang laba Pakistan gi mafam sing nauna sem ka sakat pa amadi rehabilitation kita bagta mateng pang bagi pandam galoi na sahiya si loi da international conference ama thawu oiduna pang thokani Prime Minister Shehbaz Sharif na UNGA gi na koi na Spain gi mahakileng manaba Pedro Sanchez ka zo mifam amasata gi mifam madura Sanchez na lam kya gi oiba Pakistan amasung Spain gi mari sing maru ina security amasung defense cooperation amada inter parliamentary mari phagat na bahona badam yang thamduna sesel hangada bani abo wafam phongdoke Afghan nupi masa sing mahi tambadangak sen binana ba UN na malem gi lusing basing da apel tawrakre Afghanistan da Taliban lenga pai kra basahi amagi tungda orak liba Afghan ge nupi masa gi sing gi education right asi phibam soksila panamaram oidani United Nation na malem gi lusing basing da makui bamai masing tambadangak pi sen binana ba apel tawrakre hira masing mari leina Faruqi kau besahi kun sura bi nupi masa amana Twitter da phongdorak pada mag mamang gi sahi da classroom tamhai tamba fangke sahi asida di classroom asida nupi masa amata lak pahu khide Lairik thambam ka sing adu yang hangke madugi maram da thiru bada ka adu da phamba mai tambi nupi masa sing adu mai mam da loina leram ki madu ubada mahak masa mag control tawba wake adu banam duna mahak masa bu laksin jaki ana phongdorak he Faruqi hauzik Mausuri University of Science and Technology tamli bem bhairoi ne maghau ki August
सही की अगस्त थादा अफगानिस्तान थादोक्तुना लाखिबने मसिगी मरमदि यूनाइटेड स्टेट्स अमदि महागी सुंगसिनबा कांगपुना सही कुल्लोम लेबाक अदुदा लैरमलाबा मतुंगदा सटखिबदगी अफगानिस्तान की शक्ति पुनमक इस्लामिस्ट तालिबान पाइसनखिबदगी मफम अदुदा थादोक्लमलगा लाखिबने हारे हंदक सही की ओना न्यूयॉर्क ता पांगथोकपा मालेमगी ओइबा लोसिंगबसिंगी हाई लेवल मीटिंग अमदा फारूकी नमहाकी ओइबा वाफम थमलदना मालेमगी ओइना लुसिंगबसिंग औजिक अमतोइना पुनसिनबिरो अदुगा अफगानिस्तान दा नबी मचासिंगदगी ओइबा स्कूल क्लास हांगदोक्पिदुना नबी मचासिंगी राइट फॉर एजुकेशन फंगनदबा होनाबियु हाइना अकनबा वाफम ताक्सिलादुना यूएस जनरल असेंबली अदुदा फारूकीना वांगांखे सायोला पांगथोकदबा मिफम असल लुसिंगबा पुनमक पुल्ले लुसिंगबसिना पुल्लिबसि लैरबा एजुकेशन की सिस्टम असी ट्रांसफॉर्म तौदना सोल्यूशन अमा पुरकनानबगिदमक्तने तौबदबा लुसिंगबसिंग अदुना काउथोकपिरोइदबने हाइबसि फारूकीना मखातना फोंदोकलमखे मिफम अदुदा याउखिबि याउसाब चाइना हौखिबनिंग तौगाबा नमित्ता फोंदोरकपदा तालिबान खुदुम चनख्रबा अफगानी नुफिसिंगी हकसिंग आक्सेनबियो अफगान की नुपि मसासिंग महिमसिंग तंबग करिगुंबा पोसकमदग कंप्रोमाइज तौबिगनु आइबो वाफम फोंदोकलमखे आजि अफगानिस्तान लेकाक लिप तालिबान सिंग ओइबो वाफम दे लेवागसि की नुपि सिंग बेम थादोक्तुना चलोइदबने सतबदारबसु नकनबा मरि मतागी नुफा सिंग याउना सटकदबने मदुसु माइद हिजाब हापग सटकदबने हाइब अकनबो वाफम लैरिबने म्यांमार लानमी की आर्म ब्रोकर थाईलैंड फाखरे म्यांमार की जुनता लानमी की आर्म ब्रोकर डॉक्टर टुन मिन लाइट हंदक नौना बैंकॉक थाई अथॉरिटी फाखरे एंड म्यांमार नाउन फोंदोरगले सही यंखई गमदोई सुरब डॉक्टर टुन रॉयल थाई पुलिस ना हौजिक हौजिक डिटेल तौदन थिगतबगी थबक सदारे माग ममंग थागी सेप्टेम्बर 13 तरीतगी महाक लोइनब थाई नेशनलिस्ट अहोंग लोइनब फागतखिबने मखोय अहोंगी मथकद नार्कोटिक डिस्ट्रीब्यूशन अमसुंग मनी लॉन्डरिंग की सिंगनबसु लैरे हाइरे ngasi royal thai police na pirak warol amagi matung ina makhoi phapa matam da US dollar 5.37 million gi sanpham jinga kona na phake bane bawgi likhul amada Dr. Tun haribam yu asi drug laundering ga mari lena ba amadi masidagi sendong tan bagi maral amasire Myanmar gi nopok tang pasan state gi ngam khai da leiwa tasile ki electricity provider oina leramba miyone sahi asi gi april tha da justice for Myanmar gi list amada Dr. Tun ba star Xavier group amagi company gi managing director moina thau puhan gi bane Matamadu Dr. Ton Mining, Manufacturing, Defense, Casino Energy, Agriculture, and Trade Kitabak Thorum Sinta, Ilbob Torokre. Star Sefi, your training company, as the Maru Ebetang, Lobakarina, arm brokering, and military equipment in Kitabak Sincho Paike. Myanmar, force Kitamakta Makina, Madi Israel, Samnadun Kulite, Dr. Losun Kitabak Chatarakivane. Globasana Fongtoro Dr. Tunasi, Arm Dilska, Hatin, Marinaba, Aduga Juntage. Chief Min Ong Halainga Asit Mari Tamdana Tabak Taminaba Miwene Magalona Fari Batai Nastin Ahmadu Dr. Tunga Hana Mari Lena Bamuing Actani and Member now the Pirapo Amada Fondoragle Dr. Tungi Mafa Lieutenant Colonel Kin Maung Lat Hanagi Tourism Ministry Warambase Yauna Makoi Animak European Union Makoi Tabak Torum the Sanction Tamkrapam Viewing Actani Hide Israel na say na from the gas in Tokpa Hunana Bawa from Lautogre Mediterranean samudra da Israel amasung Lebanon gi parakta yenaduna lakwa area amba United States na sandaidana wari sanaba gi thabak hawan krabaso Lebanon da best over Iran na support over Hezbollah militant group na khongthang adugi mayokta Israel na akan ba threat kaya tawri Train marakta Israel na say na samudra gi fil adudagi national gas sing thokpa hawragani ana law thokre masna Israel amasung Hezbollah gi marakta khut thok na rakadra haina singnari Karis rik tagi national gas puthokpa gi thabak adu thindaba tawtana yari ba makai athoba matam da hawragani Gas Budokadoriba asi Lebanon ga uri sanava aduga mari lainadi ana Israel ki Prime Minister Zair Ladib ki office na thadokeba overall amada phongdoke Israel na karis rik asi makoi gi economic zone gi manung da laibani ana claim tawri aduba Lebanon na madu China ribe sing sarukni an ating ba piri Israel gi state na chalaiva kan TV news gi report matung ina samudra saruki ki na babatang da uri sanava gi tabak zadarabadu aroiba tangkak te yaw kre haire Israel amasung Lebanon gi marakta samudra gi ngamkai amba yathok phabasi othokpa yagadaba amasung yamna maru oiba amane masana lebak ani maki mi sing da yamna kana ba figani hana Israeli Prime Minister's office na phangdoke yana ba ma purakpa tarbadi yamna kana ba amasung tangtu leitaba purakani hana warol adu dhaige Israel betum na makan raba pandam thamba Hezbollah gi wenadi Lebanon gi resource munba yaroi ana Israel da akan ba threat tawri Israel gi akoi bida leiriba militant group sing gi marakta khwadigi mapangal kan ba amasung Iran na misan na singbak ya pito na jo khaliba Hezbollah na Israel na claim to over rikas gi manak drone plane thasla pagi thawtok su thokre nuclear gi akiba lairige tanja sida Japan gi Prime Minister na North Korea gi losing baga akana na una gane North Korea gi Pyongyang nuclear program asina maram oiduna malem pumbada akiba foknaringi matam sida Japan gi Prime Minister
Pompeo kisida nagarak lepa popon namita amok na North Korea gilusingba Kim Jong Un ga akan na unatan wari sakre hari. United Nations General Assembly da kisida na fangdo kibada magna haujiksu decade ani ki mamang dagi thamla kiba lengha ki diplomacy amadi kahandana thamle. Diplomacy asi hanagi Prime Minister Junichiro Koizu mi namhaki Pyongyang khongset amagamari lenana semlamba diplomacy ni abo wafam fangdo kibane. Haujiksu Japan na hiramasi ki matang da mafung phana khana nai na bagi da maksem sadu lairi abo wafam kisida na thamke. Mana fangdo kibada mahna sungsu chudana North Korea gi lusingba Kim Jong onga condition amata yawtana unagani matam madu khudong chaba amata mangantana mahaki kathokpa ga loina lakhotpa yawa thabak sing lakhutkani haba wafam phongdo lamke. Kim Jong Un US ki president oramba Donald Trump ga nuclear program ki matang da ahomblak unadana wari sana ki balaikhre. Matam madu program asigi maramda tension amata lehelam ki de adubo Trump na palingai matam da masigi permanent solution amati puthok lamde aige. North Korea na khwadagi nawna pass tawkhiba law amata declare tawkhibade makoi ki nuclear program asi launch tawna da bagi sem sadut leire Masih atau pelibak sing makoi distract tawro kada bakya atu dagi ngak thong na da bagi damak tane. Maramaduna atu matam da nuclear test tawna da basem saba funa bakloi tuna leire habu wo from phang do khibane. Wafam asda US ki president Joe Biden na working level diplomacy adu ki matang da mahaki oibo wafam thamtuna amuk hanna khanna na ba phang do rakra so North Korea na di madu ki pawkhum oida yamna pik pa mod amakhak tam phang do khi haire. German amadi Slovenia na Ukraine da tank pina da bagi damak ta dil ama sai tawna kre. German amadi Slovenia lebak anina Ukraine da Soviet era gi tank konganipan pina da bagi damak ta dil ama sai tawna kre ana official report na phang do le. German amadi Slovenia na Ukraine da tank pina da badil sai tawna ke ba asiki mathakta German gi wena Ukraine da no military truck ni fu amaga so pi ga dawi ana Germany ge defense minister Christian Lambrecht na phang do kre. German gi defense minister Christian Lambrecht na ma ke Slovenia gi counterpart with margin sarega dil adu sai tawna khibani adu bakar matam da vehicle sing adu pi ga dawi bano abadu gi chap chaba wafam de phang do kide. Germany amadi Slovenia ani na satha ke badil adu na maram oraga Slovenia na M55 tank kun gani fan ku Ukraine da pira gane. Germany gi wena Ukraine da tanker manga yauna military gi truck ni fu amasu pira gane. Germany gi maikede gi su eastern NATO alai ga dil satharaga Soviet matam gi wena khosu khulai sing adu Ukraine da bidding bagi apam balai ri bane. German nasu Ukraine da anuba makal gi matam ko chuna balan gi khulai sing pi ga dawri bane. Czech Republic Slovakia amadi Greece na sing baga su agreement ama thamdana Ukraine da lan gi khulai sing pi bada ya khra bane. German gi wena di Ukraine aina za balan gi khosu khulai sing adu pi bada fai habagi wafam lai ri bane. German gi wena di western na sabat tank sing asi pi bada ayat palai ri maram de NATO gi allies in the Ukraine da tank pi da bani na Germany matanta di tank pi roi hani yetuna la ke bane. US UK amdi France on balem gi lepa kana Ukraine da sadhari lan asida Russia gi mawta lan thekna da bagida makta matam chunraba makal gi khulai kya pi tuna lakli bani masi gi manung da US na supply tori pa anti tank missile Javelin namade Stinger missile sing asi singthaninga oina mai pakli haire. Nagalamorom da Russian President Putin na lanbi lak ahumrom khongkatuna lan sokna na ba wafam law thokre. Ukraine da thadaruk hena lan sukna rakba asida yamna thina mai thiba nangba horakpadagi Russian President Vladimir Putin rizap lanbi lagomrom khongkatuna lan sokna na ba wafam law thokre. Magi tawsilasi mai thire ana ya jabagi maut nuclear lan pawba sokna ningbagi apamba phongdokpani ana mai kai kya na chingnari. Russian lan thengna ribasi apun badong suk laibak singki military maisin gani ana maram pira tuna Putin na masin makai oina ahen balan mi takhat na va firep lauki bani hari. Putin na wafam masi jati gi mafam da television gi khudang da pi ba paujel amada law thoki bani. Madu da mangna Russia gi ngam kai akthuk na da bagi da Russian araiba pambai pun maksi nagari ana phangdoke. Mana wafam masi phagi na te ana sonong suk laibak sing da warning tauke. Lan mi khongkat bagi thabagadu khudak ta hauna da Putin na executive order mahana na san tauke are. Frontline sangtorakpa Ukrainian military na Russia gi ngam kai paring da liap na bom kap silak pamasong. Ningka tamhala pa mafum sinta attack tau pa horakpa asina rijap lan mi sing kawkat pagi tangai fadaba lakpani hana Putin na haike. Putin na fongdok lipa wafam masi ngarang nong mai nongpok Ukraine gi Luhansk amasong Donetsk aduga kharam da Kherson amasong Zaporizhia gi saruk khara Russia da tension ana bagi damak ta laklipa tang kulum daidagi. Kundari fobo gi manung da referendum tawragani ala lak thokraba matung dare. Putin na jati gi mafam da paujil piba hekloi baga Russian Defense Minister Sergei Shoigu na rizap lanmi lak ahum kawkalagani ala lak thoke. Lan chong na va ahiraba amasong experience leiraba lanmi khaktama kawkhatkani. Masigi criteria asi phangba mi million kun mangarom laire. Madugi sada amarom da kawkhatkadabani ana Shoigu na aike.
Putin lauthok libu wafam masi masagi ason bu thok sabani referendum pangtok pa lanmi takat pa basi Russia maithire abe khudamni ane Ukraine da leiriba United States ke ambassador Bezet bring na phongdorok ke Russia na Ukraine ki lam saruk sing kudum chanchin na claim tawriba kya ase United States ta kaitong nuta recognize tawroi dargar tariba makai US na Ukraine ki dhamak lepkani ana ambassador na haike British Defense Minister Ben Wallace na so Putin na lawriba pirep asina mahaki landaba se maithi bahore abdu uthokpani ana phongdoke Putin na masum agi Defense Minister na masagi citizen lising kya pusian na bathajile khulai ningthina fidri amasung yamna mathong chada bamong da sulusingle Panajama trade tawira na tragna prasad tawgira madu na lanasi Ukraine na mai pakli haba sumba wa famadu losin bangam loy PDB ki lebak sing lingjen man na leiri amasung Russia ase PDB asida tokhaina taba lebak wairakli ana Wallace na haike Putin na zati gi mafam da wangang bada noksuk lebak sing na Russia pa mapanggal sontan na bakai dok na bamasong arwai bada mang takan na basili ana maral seke English singa maga sampat marfut drama thoi da makoina Soviet Union thogai bangam ki hain haujik leptan haire Madugi tabagadu Russia da su tawduna tongan ba lamdam oina ba aduga amaga yamna thina yengtin na ba makoina honari ana Putin SARS tawke Ukraine da faliba sarkar asina miraiba ki khunek lanmi sing abasuk nationalist singlu pusilakle makoina NATO standard train tawba military unit sing pusilakle amasok nongsuk longki advisor singi order illi ana Russian president asin haike ngasi ai ki lanmi sina kilometer lising ama kheda sangba front line da lan soknari basi new nazi unit Ukrainian army khaktanate adobo Nongsu lebak singi apna military machine ga sokna bani ana Putin na haike Nongsu lebak sina nuclear blackmail tawri ana charge tawra tuna Putin na Russia da makal maka kya ge khulai sing lai amsung khulai khara de NATO gi lebak sing da leiba khulai dagi hana modern oi ana so Putin na nuclear gi threat tawge akhoi gi ngam khoi da threat lak matam da amsung Russia amada akhoi gi miyam ngak tok taba ya da bagi phibam lak labade akhona araiba weapon system pun baksin naragani Masih pagi nanti aku ikut mayuktan nuclear blackmail tahu di basing nak hangga daba adu de nongsit mai kai tak pa adu makoi dasu onsilak pa yai ai basini hana Putin na haike Nakalamarom da Russian sing kidamang asauba dasa amane Russian President Vladimir Putin na rizab lanmi sing kauthok tu na lan sok na balak thok le base Russia ki miyam kidamang asauba dasa amani hana Ukraine ki President Volodymyr Zelensky ki spokesman na phongdokre Conscript mayam ama Ukraine ki frontline da thazila ka doriba ase Ukraine ki capital landaba matam da ningtina sem sada Russia lan misingna takiba dasa atumak tagani an spokesman Sergei Nikiforov na thadora warul amada phongdoke Conscript khamchin na ko nariba ase hiram khudem da fail warba Russian professional army ki karimata tawba ngamdaba atu thokpani masagi army ki maithi badu Russian authority na masagi miyam ki badakta hingsa tawduna amadi namtaduna pugat kadaba honare Rusia na yamna thuna tokho uriba makai fagani ada Nikiforov na aike Nakalamarom dasu NATO chief na Putin bo chaikre Ukraine ki lan asida Rusia na nuclear khulai sinna ba yai aina ki hanbagi thong ama satharakli ba se NATO ki secretary general Jens Stoltenberg ki mai kedagi akan bamong da yaning da ba otkre handak da Ukraine na chatharki ba counter offensive da Rusia ki lan mi sing bayok na ba ngam da tuna handok ki ba matung da Rusia ki president Vladimir Putin na nuclear khulai sinna ba yai abagi aki ba pi bagi thong ama satharakra bane Rusia ki President Vladimir Putin na nuclear sinagari hana ki hanbagi thau ama sathargli ba ase nuclear khulai gi leiri ba lo atu ikai khomna ba ngang na satabane mana ki da nuclear war ase ke dongwa da su sok na roi da lan amane masna mamang gi matam da apuk tu oi khida bambo amada Rusia da awa ba sai theng mai han gane maram de nuclear war sok na ba da kana gumba lan mai fakle hai badu leiroi dawri bani aire aroi ba da content sing ase ki mar oi ba pau khara ase ba pau dam jari ba Manipur local news YouTube channel ase dagi yang beri ba puna makpatha ga jari Channel is at the Kana Badi. Subscribe to be the business, subscribe to be the Molina. Like and share to Vasuka, we can open a Amokana Tagasari.